lisanyova ke manje ukuze kube nokuthula nozinzo. Kodwa nje okwamanje kuseni mangithi ngiyafunda nje obufundile lapha kusafanele siphinde sichibiyele lapha ihloko engahambi kahle nje obusho nje isihloko phezulu apha idraft le uMEC omele thina abantu abampisholo akwazi ukungena lapha ngoba bengekho ukuchibiyela lokho esizokwenza singankinga noMthombeni uyakwazi ukusebenza nabantu bemboni ngicabanga ukuthi lelo khona elisalile ukuthi njengomuntu oyinhloko officially under uDepartment of Transport angabi khona angabi ingxenye so mnika lelo thuba ke kuseni ukuthi akhave lezi ihloko ezisalile umeya usihloniphile ugijime into efana nerelay umasipala usegijimile wafika la uphela khona amandla khona umasipala wakhipha ama-operating license wenza ama-permits rank stands rank permits or support letters masiye boarding sibavezelile ukuthi lezo incwadi nisikhipheli nanka ama-shortfall eninawo kulezo incwadi nisikhipheli nanka ama-shortfall sadlula kubona sesifuna ukuyibamba lapha ke kuthiwa kwagazethi bingekho akushiwo kwabhodi kufanele kuphasisa ama-permit ethu alikho njengoba sikhuluma so inhlolova nophenye sesithe thina njengemboni ake siyitholele lapha nakho kuphela unyaka impepho vuma zabantu zifuna ungaphumi ngendlela ake silekelele makubiza ukuthi sithi siphula isigqoko asisho ukuthi sifuna ukukhomba indlela yokubopha kodwa anjani lama option ukuze eminyango ingabambani ngehluthu kusho ukuthi uthi Khabazela ukube njoba niphakamisile ukuthi ikhona igazethi udaba lukhona ukuthi nayo inenkinga nakho lokho ama-permit ikhona inkinga nekhona nebhodi alikho nithi nina abathu kuma kancane abalungise into zabo bese bema kancane ekubopheleni ini ama-permit yes lokho kunye ukuthi bengakubophela order of the day nje i-compliance roadworthiness umuntu ophula umthetho wathina siyamgweba thina tuhlokomela noyihlalo azidlali lapho kwi-compliance but uma uhulumeni une-shortfall somewhere awukwazi ukungifuna i-rank permit lapha ePinetown rank kuyithina bezivala ama-pothole sathenga itiyela savala i-rank ngoba imoto seyiwashelwa kuma-pothole ngendlela amakhulu ngayo rank buse ngifuna i-rank stand yini i-rank kanti nihlukanaphi ngoba lento phela lento ngoba ngithi niyahlangana nihlukana kuphi nihlukana kwi-statement nihlukanaphi ngoba umasipala ushilo umasipala ukuthi hey ozinye umeya ngiyabona wathi ezinye izinto usafuna ukuthi athathe ithimba lakhe nihlukana ekutheni uthi umasipala uzoqhubeka nokubopha nakuba kunama shortfalls ngakhona noma istatement indlela yokubhala istatement no istatement ngicabanga ukuthi emhlanganweni nisuke senitolika into ekade nivumelana ngayo emhlanganweni seniyishiqile lapha statement ifanele ngabe yinto ezalwa umhlangano yes ngiyathanda ukufundiseka mhlambe nami iyangigeja lapho yikho uma ungilalela ngithi uMEC ngokungamcwasi ngokuhlonipha isihlalo sakhe ubengekho kulo mhlangano in his absentia akwazi ukuvela lapha kulesi statement angithi asidlali inqola sakhe imizi fanele sisho njengoba kunjalo ukuze kulungiswe sithi ngoba bafisa ukumveza asimniki ithuba kusasa asibambele lezi ihloko engazuthi ayiphothulekile sihlangene siyahambisana kodwa ucu ahlangane Africa my continent wezwele from the horse's mouth asibakhulumeli bayikhulumela injalo into ithi vele sekunamhlanje sengolwesine namhlanje kuyacaca ukuthi imoto azikho mazi ngekho ke imoto ngeke ngayiveza lento ukuthi mayingekho ilocally ifida yase airport ilocally ifida e long distance akusho ukuthi ma ilocally ifida yase harbor iharbor leya ukuze ikwazi ukuoperate ioperate ngelocally
ema truck la long distance operator through kuba khona kwe local ngoba abantu abasuke bezosebenza ehapa bahamba ngayo ama local abantu abaya lapha e-airport awukwazi usuka nge-long distance uye e-airport i-long distance mayisuka la zithi ziye eGoli phela ngoba kade iphethe abantu abasuka eMlazi abantu abasuka kwaMasha abantu abasuka kuphi yabona mawufika uqhamuke eGoli uza la iThekwini hub mawufika la i-local ingekho usho ukuthi umnotho umile i-GDP ethwele uzobona kahle uma sekusile uthi ukuthi uzubona ukuthi kanti ama-tax maningi kuney'moto ey'ncane ubona kushaya umoya uzuthi hayi bukwenzekeni la ama-tax mayengekho isimo lesi esinazo uzobona u-N3 khona indawo la ku-N3 ngithi khona kwa-350 la kunefindo khona Sherwood ufica kunefindo Spaghetti kunefindo M13 Paradise kunefindo Ntshongweni kunefindo phansi Kirit kunefindo ama-tax mayengekho nofice nje lot ifindo uzobe uyihambela nje ukhululekile uzothi awuko umgwaqo usuqediwe cha uzomngakaqedi ukuthi imbone ayikho ezinye ke zezinto ukuthi ngempela befuna sifaka amandla abaphathi bezwe befaka amandla ngoba angiboni angaze ngifaka umbono wami kodwa wami umbono nje ubungasho uthi okay asindise operation le ama operators permit sidile nezinye izinto sikwazi ukuthi sixoxe indaba yethu imoto isebenza ngoba ezinye zezinto ama tax la ilocal noma ngabe long distance la ningisho kube mina bengabanika 5 months ngithi abalungisa into zabo ngoba vele uzobathola la phela ayishintshe iroute mayisuka eMlazi nje izohamba ngomgwaqo omkhulu uma ngosuthi idonse njalo izongena uM4 ifike ingene phansi kwebridge vele uzoyilinda la Victoria Embankment eqhamuke north vele isime sodwa noma ungabanika isikhathi esingakanani uthi sothana into zini mangibuya lapha ngizobuya ngizobe sengishanela yonke into ekhona ungabanika isikhathi ngoba iroute iyodwa hayi ukuthi bazothatha behamba u2 akona phela ama truck lana angaphandle ukuthi bazothatha manje uhamba nerevenue yala abantu balana mhlambe wami umbono nje uthi uBhobhe bengawubeka bengaba ulo ukuthi noma ngabanika isikhathi esingakanani kodwa egcineni kosuma usubuza uzobaqoba bala vele number 1 lo number 2 mina umbono oyimele ngeke ngaba yiphoyisa la eThekwini iminyaka yaba u17 ngisebenza la mhlambe kuyalekelela bekuzolekelela kakhulu i-taxi section ibisetshenzwa i-unit ethile bekuyi special unit setshenzwa abantu abathize abazi ukuthi kwenzakala ini yabo nje kulesimo lesi bekuzothi makusaxoxwa kanje kutshelwe umuntu oyi1 ukuthi okay ayimi operation bengeke uku-announce announce uba vele setshenzwa umuntu oyi1 manje mase sisebenza sonke si-treata nje isetshenzwa noma bani yenza kube nzima ukushesha uyi-control ngoba khona ongapha eClermont khona ongapha eMlazi khona kanti yayimi usasazi ukuthi kunobaba uSawoni kunobaba uGumede kunobaba uChiliza kunobani abadila nje makuthiwa kunento thina nje sifike ngo96 masifika mawumisa itekisi kunento uqala ufonele taxi section ucha over uthi khona into angayiboni bethi ayiyeke uzozathina abantu abaziye abaspecialize ezinye zezinto mhlawumbe bezosilekelela ukuthi ukuthi iphoyisa elidila nama-tax ma kunenkinga ebhodini line-understanding liyazi ukuthi kunenkinga so alizukwazi ukuthi liyo-executa umsebenzi ngendlela le eliyo-executa ngayo ngoba liyazi manje ma zizonke zichithiwe ezinye zezinto mhlawumbe uthi uBhobhe wami nje ngizobeka phezulu kwetafula ukuthi mhlawumbe ma ningabuyisa le yandlela ukuthi i-taxi section injengo-dog unit ama-section lana are-very special adinga abantu aba-trained for that kwenza ukuthi singabi nayo le nto le ngoba uma ngisuka nje mina ngiyovala imoto ngale uthi ukuthi kanti imoto ngapha kunenkinga vele amaphemithi awakaphumi ine-receipt ithe iphela inyanga bese vele senayo okunitho ukuthi awukwazi kahle mhlawumbe uyiphoyisa uthi uBhobhe wami ngiyawubeka mhlawumbe kwamasipala ukuthi uma ningabuyisa la ma-section la ukuthi kube khona abantu abadila solely namatekisi mhlawumbe le nto ingasilekelela going forward singabi nale nkinga ukuthi kusasa asikwazi ukuya emsebenzini khabazele lakho lokuvala abantu bathembisana angithembisi lutho ngwenya kodwa ke ngicabanga ukuthi igama elikhulu yes angizohlonisa ukuthi fanele sixolise kubagibeli yes angizohlonisa osomabhizinisi abazozwa lobu buhlungu thina siphila ngabo nsuku zonke ngiyafisa ukuthi beqonde lokho ukuthi silungisele ikusasa
ngithi ke mangiyala abantu abangilandelayo ngeminyaka ngithi imoto njengoba ine-spare wheel kubalulekile ukuthi uma ufuna ukushintsha noma uma ubona ukuthi ungathi isondo liney'nkinga ngeke ukwazi ukushintsha imoto ihamba ufuna uyipake uyijeke ushintshe isondo ufake right zilo process yokuthi manje imoto siyayipaka siyishintshe isondo sivule izandla sibuza kuhulumeni nifuna senzeni manje bathi asibuyisele imoto emgaqweni mina ngithi kulokho nje ku-illegal ngoba phela sesishilo ukuthi imoto ayinawo ama-permit bathi asithi strike isipheli isitshele bani sitshela abantu abaney'moto ezingenazo iy'mpepha-mvume noma siqhathe abantu bemboni sidedele u-15% oney'mpepha-mvume u-75 lo omunye sithi ababulala engifisa-ke futhi ukugcina ngalo ngeshwa masikhuluma abantu babuka udlame umqondo ompishana ongafundiseki hayi lawo makhehla ayinalelo khono kulo msebenzi asenzela ngisho ama-unveiling futhi mhlawumbe namathunawo kunzima ukuthi uwakhona ikhona impucuzeko kuthina ngizothi futhi at the highest level ngoba sino-14 days sizama ukuthola umuntu nje wakahulumeni esizokhuluma naye so ungasitolika ngalowo ndlela la ukhona kodwa usuku nosuku isonto nesonto so improve ukuthi kodwa somabhizinisi lokho ngeke sikuyeke futhi so improve ukuthi umphakathi siyawuthanda futhi so improve njengoba siveze kulomhlangano ukuthi sifuna indlela yokucomplya siyayicela asicela ukuthi sicela ukusizwa ngosazi no asicela sifuna indlela yokucomplya nje lapha kunenkinga ema-office kade sivumelana asinadlame nje elithinta umuntu ohamba ne-avansa maye neqiniso fanele ngabe ethi hayi bake bafika labo baba bathi sicela ungabathatheli ngala abantu niyobalinda le maye neqiniso asinadlame nje lokuthi kusasa ekuseni ababe nankinga noma sesiyabazonda cha nabo badinga imali njengathi basuke bengeke bethathe iy'valo zedrinki makukhokhwa kodwa sithi akuhleleke asazi phela ukuthi njengoba nathi sanikwa ama-rank kwakuthiwa awethu asilayishe khona phela la kurenka khona amabhasi sazi ukuthi kulayisha amabhasi khona kwase kufika abantu bazolayisha la esanikwa khona futhi uhulumeni wathula futhi wababuka uma kuney'nxushunxushu uhulumeni ufuna ukubamba thina ngezandla thina esiney'mpepha-mvume thina esinanama-receipt sithi-ke abangaphuci isinkwa kodwa phela uhulumeni awusilamule ngemithetho awakho imithetho uhulumeni ukuthi usihlukanisa kanjani ngoba kuthina la njengoba sihleli ongakaze ugibela u-Uber unamanga kulabo behlalo engihleli nabo la ongenaso isihlobo esirequestayo futhi akuyena owalana the service is there kodwa kune-disorder kwi-service and sincenga uhulumeni ukuthi silungiseleni phela kunokuthi siyilamule thina emnyango ojahe-ke i-social media wazi ukuthi thina sifuna ukuhlukumeza ama-Uber sifuna ukuba physically kusuke kudlule kodwa ey'ngxoxweni ngoba asifanani